Yes, ibi byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bigiye bitandukanye mu myanya igiye itandukanye ku bataramwe bari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, tutibagiwe abari hanze ya Afurika mwese. Ndabasuje kandi bahaye ikaze n'abari muri Afurika nyine muri rusange, mwese mbahaye ikaze hano kuri Region Info. Njye mva kuri mikoro, amazina yanjye akaba ari Bosco mwenyewe, aho tukugezaho amakuru umunsi ku wundi ibirimo abijya mbere hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyaje gukora agashya guhera ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba ndetse no mu masaha ya mu gitondo wa none, ariko bikavuga ko ibi byagaragaye cyane ndetse bigaragara amaso y'abaturage ko umujyi wa Bukavu waba urimo usatirwa ndetse ugerageza kwigarurirwa ndetse no gufatwa, ariko kandi hakaza imbogamizi. Izi mbogamizi nta handi zituruka, zikaba zituruka ku kuba uyu mujyi utuwe n'abaturage benshi, ndetse ibi bishobora gushyira ibyago byinshi cyane ku baturage batuye uyu mujyi mu gihe irondo ryamaze kwivanga n'ibisambo. Rero ku bw'izo mpamvu hakaba hakiri imbogamizi, ndetse bikaba bigomba kuba ko mu by'ukuri FARDC, igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse si bo bonyine gusa, ahubwo na Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagenda gake mu ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu rero mu by'ukuri magingo aya ngaya ukuri ugomba ko wamenya nuko uracyari mu maboko y'umutwe wa M23, ariko kuba ukiri mu maboko y'uyu mutwe ntabwo bisobanuye cyangwa se ntabwo bivuze yuko isaha ku yindi bigaragara ko uyu mujyi ugenda urushaho gusatirirwa. Uko ugenda urushaho gusatirirwa rero bigaragaza ko vuba bidatinze hashobora kuboneka ikindi gisubizo, ndetse muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo haje kugaragara indege zirimo Sukhoi 25 na drone zizwiho kwifashishwa zikora ubutasi. Izi ndege zagaragaye hejuru y'ikirere cya Bukavu, bivugwa ko zari zirimo zikusanya amakuru kugira ngo hamenyekane bimwe mu birindiro nyirizina abo muri M23 baba bafite muri uyu mujyi wa Bukavu, ku buryo byafatwa nka pozisiyo zaraswaho mu gushyira hasi umwanzi. Nibwo rero abaturage baje kubona nyine indege cyangwa se amakuru bumvishe ku bijyanye n'indege zaje kwiganza mu kirere cyo muri Kivu y'Amajyepfo ahagana ku munsi w'ejo wa muntu we. Mu makuru yandi yakomeje kurushaho kugenda amenyekana tubigarukaho n'ibijyanye rero n'ibiri kubera mu misozi ya Fizi mu Minembwe, aho umunsi ku wundi amakuru agaragaza ko ibintu birimo biragenda birushaho guhinduka. Point zero mwabaze kuba mwabimenya yuko rwose ahangaha abasore benshi bo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bamaze kuhagera ndetse bahugariye. Vuba bidatinze dushaka gutangira kumva Masisi Centre, abasore ba FDNB, Wazalendo ndetse na FARDC cyangwa se umwe muri bo bamaze kuhagera rwose, kuko ni bimwe bavuga bati birashya bishyira bishito, byanze bikunze nyine bagomba kuhagera, kuko muri kumva ko cyangwa se muri kubyiyumvira ko ibice byinshi birimo biragenda bibiramo imirwano, kandi bimwe muri byo bikagenda bibohorwa bifatwa byongera kwigarurirwa. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyahisemo kudacika intege, ariko by'umwihariko mu bigaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo ibitero by'umwanzi M23 bivuga ko bizakomeje kongererwa imbaraga kugira ngo imijyi irimo Uvira ibashe gufatwa bibe inzira yo gusatira Crimea, ariko ibi byose bikaba bizarabaye imbogamizi. Ubundi kimwe mu bintu ugomba kuba wamenya nuko umutwe wa 23 imwe muri trick barimo kugenda bakoresha nuko bagenda bakitwikira ari abaturage ku buryo bigorana ko mu by'ukuri uza kubavangura n'abaturage ndetse
mu gihe haba habaye kugabwaho ibitero bishobora kugenderamo abaturage benshi. Ikaba ari trike yakomeje kugenda ikoreshwa nabo muri 23 ndetse nk'uko byakomeje kugenda rwose bigaragara mw'abantu mwe. Mu makuru akomeza kugenda agaragara, bigaragara ko ifatwa ry'umujyi wa Goma haje kubaho ubugambanyi bwinshi cyane. Nawe yataza ko ubugambanyi bwinshi cyane, ibi bice byose ntabwo biba byaraguye mu maboko y'izi nyeshyamba, nibyo byaje kuba intandaro nyine yifatwa ry'uduce tugiye dutandukanye. Hanyuma rero amakuru ugomba kuba wamenya arushaho kugenda tugeraho nuko ubu ibi bice birimo Bukavu umva tugenda tuvuga umunsi ku wundi, muri Fizi ndetse na za Uvira, ni bice birimo biragenda bicungwa ndetse ibindi birimo biragenda bihagambirirwa uburyo bwo kugira iki, bwo kubibohoza cyangwa se kongera kubikura mu maboko y'inyeshyamba. Kubw'izo mpamvu rero hakaba hasabwa noneho ubwitange, aho kwirinda ubugambanyi ndetse no gukontorora, kuko abagambanyi n'ubundi bigaragara ko bakirimo, byagiye bigaragara rwose. Ni mu gihe mu makuru agenda tugeraho bivuga ko Goma na Bukavu biri ku isonga mu bice bigomba kugenda byigarurirwa cyangwa se bigomba gukurwa mu maboko y'umutwe wa 23. Uyu mutwe nawo ugenda wigira akiziritse ku muhoro, kuko nk'ubu ngubu bamaze amezi agiye kugera hafi rwose ku munani bahanganye nande na Wazalendo ndetse na FARDC na FDNB ngo barebe ko bakwinjira muri iyi Uvira, ariko byaranze, byarananiranye. Kubera iki? Kubera ko ubugambanyi bwagiye bwirindwa, kuko yaba bagambanyi nanone kiriya gice nyeka ko kiba cyaramaze gufatwa kera. Ibice byose 23 yagiye ifata bivuga ko ari abagambanyi rwose, ndetse n'ibintu bigaragara kuri ubu. Imirwano hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse na Wazalendo irakomeje no mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo humvikanye urugamba rukomeye cyane kuva mu masaha mu gitondo kuwa mbere, rwose rwari rushyushye ku buryo budasanzwe mu midugudu irimo aho bita Kinyankuku. Ubwo tayari mwabyumva ko twamaze kugira muri Bukombo, muri Shoferu ya Bwito, ahangaha muri Rucuru mu majyaruguru ya Kivu. Ibice mu 23 yagiye ivuga ko ngo bibarizwamo aba FDLR benshi, ndetse yagiye akora ibikorwa byahawe inyito y'ubwicanyi budasanzwe n'imiryango igiye itandukanye, ngo byakorewe abaturage, aho mu 23 ubwo ngo yabikoraga ivuga ko ari aba FDLR. Kugeza uyu munsi rero aha muri Rucuru murabitswa hagaragara Wazalendo cyane cyane ari ikunze gutana mu mitwe n'uyu mutwe wa 23. Imirwaniro naho yari igikomeje mw'abantu mwe. Mu makuru atugeraho aravuga ko ahangaha muri Kinyankuku, mu midugudu ya Kinyankuku ndetse na hano muri groupement ya Bukombo haje kuba imirwano. Nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abitangaza, imirwano ngo yaje guhera nijoro ku cyumweru, mu ijoro rishyira ku wa mbere, nyuma y'igitero cyari cyagabwe n'inyeshyamba za 23 ku birindo bya Wazalendo. Ubishe bwa bushotoranye tujya tuvuga, byaje kugaragara ko aribo baje gutangiza imirwano nk'uko amakuru aturuka muri bice abitangaza. Imirwano rero yaje gukomeza kandi ngo yumvikanagamo intwaro zoroheje ndetse n'iziremereye. Byumvikanye rero kugeza ku wa mbere ku munsi w'ejo, nk'uko bigaragara mu birometero nka 15 ngo uvuye hagati na Kicanga kugera ku mirima ikikije Kicanga, cyane cyane ngo ku ruhande rwa Bukombo ntabwo byari byoroheye abaturage batuye muri ibi bikorwa, batuye muri ibi bice by'umwihariko ngo bari mu bikorwa by'ubuhinzi, aho imirimo yabo nyine yahagaze kubera amasasu yari akomeje kugenda yumvikana. No baturage nyine urumva bahita bakuramo akabo karenge bagahunga nyine bagakiza amagara yabo, dore ko bavuga bati y'amagara aterewe hejuru usama yawe nyine niko byagombaga kugenda. Abaturage rero ahangaha muri ibi bice
bakaba baje guhunga nyuma y'uko byari bimaze kumenyekana ko 23 yagabye ibitero, kandi Wazalendo nayo ikaba yari iri kugerageza kubisubiza inyuma. N'imirwano yaje kubamo guhangana gukomeye cyane, imirwano umva yaje kugaragaramo ishyaka kuko iki gisirikare cya Wazalendo nacyo cyagombaga kurinda ibirindiro byabo. Ni mu gihe kuri ubu ngubu bivuga ko MONUSCO yaba yacyuye mu Rwanda bamwe mu barwanyi ba FDLR ndetse n'imiryango yabo. Bivuze ngo ibyagiye bisinwa, ibyagiye byifuzwa n'u Rwanda birimo biragenda bishyirwa mu bikorwa. Ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zikaba zatangaje ko kuwa mbere baje gucyura mu Rwanda abarwanyi 7 bahoze mu mutwe wa FDLR ndetse n'imiryango y'aba bantu 42 ku bushake bwabo. Radio Okapi dukesha inkuru ifashwa n'umuryango w'abibumbye ivuga ko abo bahoze muri uriya mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bishyikirije izi ngabo za UN nyuma y'ubutumwa bumaze iminsi butangwa bubasaba gushyira intwaro hasi ndetse no gusubira mu gihugu cyabo mu mahoro. Hagati aho guhera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ishami rya UN ryita ku mpunzi rifatanyije n'abategetsi b'umutwe wa 23 ugenzura bimwe mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo maze gucyura mu Rwanda abanyarwanda barenga 5,000 babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Radio Okapi ivuga ko nyuma y'iminsi 3 bari mu nkambi y'agateganyo bashyikirijwe u Rwanda kuwa mbere banyuze ku mpaka wa Grand Barriere uri hagati ya Goma ndetse na Gisenyi, bakakirwa n'abategetsi ku ruhande rw'u Rwanda. Uruhande rw'u Rwanda ntiruremeza kwakirwa kwabo barwanye n'imiryango yabo. Nyuma y'amasezerano i Washington muri Kamena kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ingingo yo gusenya umutwe wa FDLR mu kwezi gushize, ingabo za leta ya Kongo FARDC zasohoye itangazo rihamagara abarwanyi b'uwo mutwe gushyira intwaro hasi bakamanika amaboko, bitaba ibyo hagakoreshwa imbaraga. Nyuma y'iryo tangazo ubutumwa nk'ubwo bumaze iminsi butangwa n'abategetsi ku nzego z'ibanze n'igisirikare mu duce twa Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru avuga ko hari abarwanyi benshi b'umutwe wa FDLR. Ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiye bivuga ko ubwo butumwa butangirwa ku mihanda hakoreshejwe indangururamajwi, ubundi hakifashishwa indege za drone zigenda zijugunya inyandiko z'ubutumwa bugenewe abo barwanyi. Mu gihe leta ya Kinshasa ishinja iya Kigali gufasha umutwe wa AFC, Kigali nayo ishinja Kinshasa gukorana n'abarwanyi ba FDLR. Nubwo buri ruhande ruhakana ibi, umuryango w'abibumbye uvuga ko ariko bimeze. Umwe mu bavugizi ba FDLR Foka Octave Mutimura mu kiganiro na Radio RFI yavuze ko batazashyira intwaro hasi, ko bazakomeza kwirengera no kurengera impunzi z'abanyarwanda, yongera ko bazirwanaho kugeza Kigali yemeye ibiganiro hagati y'abanyarwanda no gutahuka kw'impunzi mu cyubahiro. Hagati aho kuva muri Mutarama mu kwezi kwa mbere uyu mwaka MONUSCO ivuga ko ifatanyije na Komisiyo y'u Rwanda yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu ngabo imaze gusubiza mu Rwanda abarwanyi 44 bahoze muri FDLR hamwe n'abo mu miryango yabo 54 bose hamwe bakaba abantu 98. Izi ngabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka irenga 20 mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zinengwa n'abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zananiwe gutanga umusaruro mu nshingano zahawe, uzimaze igihe zitangiye gufunga ibikorwa byazo muri iki gihugu ariko bigakorwa mu byiciro. Umutwe wa FDLR ni umwe mu ngingo zikomeye mu zitera umubano mubi n'ubushyamirane hagati ya leta ya Kinshasa n'iya Kigali. Amasezerano y'amahoro ya Washington hagati y'izo leta zombi agaruka ku mutwe wa FDLR inshuro zirenga 40. Ishingiro ryayo riri ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Izo ngingo ebyiri ni guhagarika ibikorwa cyangwa se gukora ingamba zo kwirinda z'u Rwanda no gusenya umutwe wa FDLR. Kinshasa isobanura iyo ngingo ya mbere yo guhagarika ibikorwa cyangwa se gukora ingamba zo kwirinda z'u Rwanda, ivuga ko u Rwanda ruzavana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko rwafashe gusa ingamba zo kwirinda no kurinda imipaka yarwo. Imihate yindi ihuriweho n'ibindi bihugu yo gusenya umutwe wa FDLR yakozwe mbere yaciye intege uyu mutwe, harimo kwica bamwe mu bari abakuru bawo nka
Sylvestre Mudacumura 2019, ariko kurandura biracyari ihurizo uko mu bigaragara ko hakiri abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa FDLR, ndetse hagikenewe imbaraga zindi zakwifashishwa rero mu kurandura nk'uko bigenda byifuzwa mu masezerano agiye atandukanye. Hanyuma rero ngo u Rwanda narwo rukaba rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ivuga ko muri ibyo bikorwa by'ingamba z'ubwirinzi harimo ko yohereje abasirikari bayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba baragiyeyo, ndetse mu bigaragara ngo bakaba aribo bari mu mutwe wa 23 no mu bice bigiye bitandukanye. Icyo kintu rero bakaba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda rukwiye kuba rwahagarika ibyo bikorwa, hanyuma ibiganiro bigakomeza kugira ngo habeho umusingi w'amahoro n'izindi ntambwe zishoboka cyangwa se zishakishwa zibashe kuba zagerwaho mw'abantu mwe. Reka mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe, ni by'agaciro gakomeye cyane, ndetse murushaho gukomeza kungukirwa n'umugisha w'Imana. Ngiye mvuga kuri mikoro, amazina yanjye akaba ari Bosco, iyi ni Legion Info. Nkaba mbifuriza rero gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro hamwe n'amakuru turushaho kugenda tubategura kandi tubagezaho. Murakoze cyane, dusubire mu masaha ari imbere.